مناڵی فەلسەفە چییە؟ Evde radyoya denge gele. شنوندگان و چیان رادیو دنگه گلدن باشکودارین هجا ایرو هفدهین سبات 2025 دوشه امن بروکسل ساعت 12 لامده 14 امن و چینا و روژه پیشکش بکن لپیش چند سرنوچه چانده ایمرالی ایرو نچلوان بارزانی ره هفدیتن کرد پلاتفورما گلان اوروپای انجام نامه جیبیناسی روژانش کرد سوهو چار باروی باکوری کردستان و ترکیه قایون پروتستو کرد Revin parasına medyayı pencu yek caran bu balafırın şerhat bomba baran kiran. Devlet Atürk erişi sezde bundan kir. Yere ay yere je sersakıcı malbata rojnama gel adi roj refast. دوباره باشکودارین هجم دست به برفرین و چین خودی که شانده ایمرالی پشت هفدیتنا بنه چروان بارزانی را داخویان اکتا شانده ایمرالی ده چارچوه سردان خویم برای دارین باشوری کردستان را ایرو دو ساعت دهانده به سروک هرما کردستان نچروان بارزانی را جویا پشت جیوین هف سروک DPP کسکن بایندر درباره هفدیتنا ده داخویان اکتا بایندر افتش گوتن شانده اما بریدار سروک هرما کردستان نچروان بارزانی را هفدیتنا گر او دلخوش گر ده هفدیتینه ده مثلا و حسکرنن بریز اوجلان گهاند بریز نچروان بارزانی ما پیامن بریز اوجلان ینج بو آشتی و چاره سریه پیشکش گر ده هفدیتینه ده نزیکاتی و هلوست رزدار بارزانی هلوست اک نتوی بو رزدار نچروان بارزانی ویج بو پیش خستنا پیواجوی پشگیری اک مزن بده هم بو ریخستن و سروکن کردستانی خودی هلوستن و باورن کو اف پیواجوی چاره سریه پیش بکوه شانده و بچه سلیمانیه جی تپاین شاندل سلیمانیه جی به سروک یرک بافل جلال طلبانی و جگیر سروک حکومت هرما کردستان قوبات طلبانی رژی بجوه Akın Birdal Goç jibu biçin İmraliye emeserledane bikin pişti hevditinin birey berapore tekildar çari seriye demokratik ve aştane ya perskireka kurtni kaşhatın desbekirin bu beştariya ve jevan akademisyen ve siyasetmedaran hevldana civakiya jibu aştiye hatava kirin endame hevldane Akın Birdal tekildar ivan xabatan axıvi Birdal ve hagut hasreta aştiye ya de 2013-2015 de nihat bu به جهانی هنگ جیب و شرطی دنابرا هدف و اقتدار دمشیا لینا همو پارتیان سیاسی رخصتن جواکا سیویل و روشن بیر جیته ده جی خودی گرن مدرسه 14 کارنو ده جبو پرسکریکا کرد برین دموکراتیک وری چاره سر کرن بانکر رزگاریا جوی داریتیه بر پرسیارتی آمد توانه به وی بر پرسیارتی امبریک کتن او ما اوناف لهودان خواهد کرد اما پارتیان سیاسی رخصتن کده و هر وها رژی هفدیتنان بکن دبی کو ام جبو هفدیتنا بری بر عبدالله اوجلان رژی سرلیدانه بکن اکن بیردال آخافتنا خواه و حقداند هیج دری ایمرالیه نهاتیه وکرن هیجی ناهیلن اوجلان و پارزر و مالبات خواه هفدیتنان بکن دبی دری انتجیده لدموکراسی و آشتی وره وکرن و بریز عبدالله اوجلان بکاره برحتی به هر کزیره باخوه Komedyen jinayin keseyten hukuknas en Kurd aligiren doza Kurd Lübnan'e komple navne tevişer mezar keru goten doza Kurd bezext و girtinan çareser nabe binaskerna mafe gele Kurd ko bawe ke adilane و azad akubetla xwediyar dike çareser dibe مجابل حمو gele Kurd hevi dikin ku edi ahlak و وجدان dike به حرکته وقت هاتیه نیلسن ماندیلا پشتی 25 ساله درکت ناف گله خوش گله خور آشتی و آزادی هانی ام بهیفینه هر 15 شباط ام رش کرده دن هگر هیرو بیفانی مروفتی هبانا یکی چتا مهاتب دگرتن سروک 7 میلیون کرد هیرو حیثیت هنده زندان آده برا نتویت بویه که دی اروپا بی باش بزانه به سازه کو حقوق ما في مروفا پیشی لیگردنا اشکنجه ناف نخواه کرنه بیویست تک
كمن حركته ام دبيجن دي بس هفانو رئيس سروك ابو سلافي خل قلدك ام وقتي كشهيد ام لبشتنا بلعباش دولة نمنا تويزانه بل دنگه مهره بيشا المتحدة مهاتنا هرو امنا البوشة هاتنا دنگه ما ببيسد الحرية للطائر عبد الله وجلال المجلس الشعوبي المناضل من أجل حقوقها بيروت 16/2/2025 الجالية الكردية في لبنان. پلتفرما گلان اروپایی برپرسیاری دیروکی سرمه ملمه همویانه برنامه اینسیاتیف پاشته بگیره به بشتاریا 836 دلگه جسی ولاتین اروپایی روژا اینه لزانینگی هاویانه دست بکر دوه به انجام نامه که بداوی بو لسرناوی کمیتی آماده کر انجام نامه هات خوندن و گوتن جیهان لبرگو هرتینه که دیروکیه پشتی نقاش کرنا گشیدان داویین جیهان ما بریاردایه که ام به سینرژی مزن برنامه خواه مزن بکن او گوهرتنا و گوهرینر پیک بینن جبو ویجی پلاتفورم و خبات پراتیکیین پاشه روژان مزن او خورتر بکه تفگر آجنان خواهدی پوتانسیل کو با آوائی که چالک پیشنگا تفگر او ریخستنین گرسی بکه آوا کرنا تورا هفپار آریخستن بنا لسر اساس یکیرتیا جهرنگی و اساس بگیرتن ام جداهی ناوا جواکان وکه آستانگی نابینن دشونا و ام و جهرنگی وکه دولمندی که دبینن و دخوازن وکه هزا هفبش در بخم پیش لهمبری قیرانا گردونی شرن زیده دبن کرستن اکولوژی کولیتی آجنه و پرگالا کو دخوازه پیش رو جامعتاری بکه به هزا یک گردی برطرف بکن دوی دمل دست ام بینگل هف و ببن هزا که ریخستن کری انجام نامه هری داوید بیجه بر پرسیاری که مزن و دیروکی دی که و سرمله هرکزی و که کسین کل اوروپایی تتکوشن ارکام اوکو ام ندیجی به عدالتی به وکهوی و ویران کرن لچار آلین جیهانه به تیبتی لکردستانه تنه کرن تکوشینه بکن موب بلا تجیتال ایمرالی وری رای کرن پارتی آزادی مزبوطامیا لسرناوی آسوروش سوریانی و کلدانیان کمپلر ناو نتیوی شرمزار کرن و خوز گوره براپو وری آزاد کرن موب بید داخویانی خود دی بیجه اگر ده چاری سری دموکراتیکا پرسکریکا کرد و پرسکریک انگشتی ده سامیومی بین دوی دمل دست تجیتال سر برزو جلان وری رای کرن هر و همو ایریشه لهرمن باشور و روژاوا دکن وری راوستاندن عقوبتال عراق ایران سوریه ترکیه فلسطین و لبنان تزانی جاردن هنچونه گل برز اوجالان او و چاره سری خواست جبو کو برز اوجالان بکار به رولا خو بلیزه و آزاد به موب داویه ده بانک تکه او بانک له herkes aliyendike کو پشکری بدم پرسکریکا دموکراتیک بونه ام هیوی دکن کورaya گشتیا جیهان جدی و مجارده علی کاربه بلا تجدید زوتورین ده به دور راکرن و ریبر عبدالله اوجالان و ریبردا سو چار باروین باکوری کردستان و ترکیه تکیلاری دست سرکنا شارداری وانه داخویانی اکتا پاریزراند داخویانی ده گود پولیتیک انکوش سال 2016 و سیستماتیک ده پیکانین ایدیج بو مکانیزمین دموکراتیک جهول راکیم بونه آمور اراده گل دین تونت حساباندن بروکراتان داتینن شونا رهبرین کو جالی گل و هاتنه هلبجارتن به وی اوی رهبرین هرمی به باندور دکن اف فرصت و که مداخله که اشکره یال اراده یا گل کتیه دیرو که پولیتیقه قایم ادینه استثنائیه بوی پراتیک و افروش نممکنه وری قبول کرن لگور ماده سو 8 آدستورا بنگین در روشا سوجباری ده حتی کو بریارا داد که تقص نبه که سوجدار نای حسباندن لی ایرو اف ماده ده احلال کرن کسین هلبجار ده جو وظیفه تنگرتن اف هلوز اولکاریا حقوقی دقیق خطریه ده هپگر آگاهاند کو هرمن پاراسن مدیای جالی بالافرین شهرین دولت ترکا داگیر کر و 51 جاران هاتیه بمب باران کرن. آگاهی برفره سر چالاکی و ریشن ارتش ترکا داگیر کر به وی رنگینه. لهر ما شهید دلیل آروجاوا اضافه 12 سباته لخدا برخودان یا گری آمدی کامره موبس یا به انرژی روژه و جهازا گهتار کرده به ربازا سوی خاصه هاته ایمها کرن.
12 سباته لخدا برخودان یا گری آمد یه بچک انگران 3 جاران لداگر کرن هات خستن. ده چالاکی آنده درب لکامره موبسه دوچکای که جه 57 و سنسوره که هاتن خستن. لهره ما خاکور که 15 سباته لخدا برخودان یا سنینه بچک انگران لداگر کرن لگر شهید همن هات خستن. چالاکی جالی هزین مین یه جاستاره و هاتن کرن. لهره ما متینایی 12 سباته لخدا برخودان یاسر متینای بچک انگران لداگر کران هات خستن. 16 سباته ده لخدا برخودان یاسر متینای کامره که موبسه یا داگر کران به سکوانی هات ایمها کرن. چالاکی جالی هزین ما ین یه جاستاره و هات کرن. ایرش این ارتش آترکا داگر کر این به تقامنی خدخه کری جی اوهایه. 12 سباته لهره ما شهید دلیل روجاوه زاپه تونل علمه ین لقادا برخودان یا گری آمد یه 3 جاران به تقامنی خدخه کری هاتن بومه کرن. 15 سباته لهره ما شهید دلیل روجاوه زاپه تونل علمه ین لقادا برخودان یا گری جودی جاره که به تقامنی خدخه کری هاتن بومه کرن. ایرش این ارتش آترکا داگر کرچی اوهانه. ده 12 و 17 سباته ده لهره ما خاکور که قادا برخودان یا شهید شریف کندا کوله سنینه و گوشینه 12 جاران. لهره ما قندیل قادن بپالا کوتومان گره 23 بوکرسکان قلات گره شهید اگید 6 جاران. لهره ما گاره قادن کانیسار که یک مال درش بلند بازه گره کون گره رشید چوم روبوت که خنره 14 جاران. لهره ما متینای قادم برخودان ین بیشیلی سر متینا شلازه 8 جاران. لهره ما شهید دلیل روجاوه اضافه قادم برخودان ین گره جودی گره آمدی و گره بهار 11 جاران به گشتی 51 جاران به بالافرین شهر هاتن بومبه کرن. ناوین در آگاندون چپمنیا HPG به داغویانه که شهادتا گریلا هیوی شرزان کوچر راگاند. HPG دبیجه هفره آمه هیوی 5 چله 2025 ده انجام قضایی که ده تبلی کاروانین شهیدان بو. اوژینک لهنگ پیشنگ و برومتا کوچر بو. لچی آیان خواه فلسفه آپوی را پیچا به چکو رخت کرد. به کربون خواه لسرخط آزادی یا جنه بو میلیتانک مینک آپاش که هبون آخواه دیاری تکوشین آزادی یا گل خواه کرد. به سکن خواه یا تکوشر طرز خواه بشتری خواه بخشی بو خودی مشک شورش کری. هپگه تگلدار شهید هیوی وان آگاهیان ده. هفره مشیلان چتین کایا بناسناو هیوی شرزان کوچر لبات مانج دایک بو. شهید هیوی فردکش اشیرا دیری یا به کوک آ کردستانه بو. اشیرا دیری هر تم خودی لگریلا آزادی درکت. زاروکین خواه ین هری هجا تبلی تکوشین آزادی یا کلمه کرن. گلک فرماندار این ین هجا ین مینا شهید دوهان زنار سما کوچر و بریتان کوچر جناوا اشیره درکتن. هفره مهیوی دناف مالبات و اشیره که اوسا هجا ده لباتمان اجتایک بو. هید تمنه که پچوکته تفیر آزادی پکه ناس کرد. خیالاوی بو که روژه که بده سر شوپاوان لهنگی آزادی کردستانه. سال 2017 اف داخوازا خواه پیکانی و بشتاری نوارفین گریلا بو. لگل قادان خبات مشاندن. تجاری خوش تکوشین ندالی. وکا گریلا یک لهنگ آیج آستاره ناسنامه جنا آزاد با آوه کی سرکتی تمثیل کرد. ام ایشا شهادت هفره اخواهیوی کده انجام قضایه که بخترشت پیکات بکورایی هستکن. جمالبات هجای هفره اخوه جوالات پاریسین کردستان همویان را سرساقیت خوازن. سوز ددن که خیال کردستان و ریبرتی آزاد هفره اخوه هیوی بجیه بینن. دولت ترکو چتین و با بومبل 13 گوندان باران ناویدن راگاندنا قصد درباره ایرشن دولت ترکو چتین و ده داخویان اگدا. قصد راگاند گو گل قادن سیویلان ده هدف داگر کران ده بون و آگاهی پاروی کرن. بالافرین به مروف گنده بیر حسن و گره الوش بوم باران کرن. گنده خلصک جیب بالافرین شهرها توپ باران کرن. دیسا گندن التینا جاتا دیکان ملها السنه گرین سیوی و قراقوزاقی جی هاتن توپ باران کرن. لدیجی در دورا بنداوا تشنجی ایریشین دجوار هبون. گنده مساکن الاملیه بچکن گران هاتن توپ باران کرن. دولت آترکا داگر کر bu balafirên şehir 4 caran êrişî bajarokê Şêxlêr a Kobanê kir.
دیریشان ده زیان مادی لمال و ملک شینین وان گندان بو ده سر باجارو که عن ایسای جی توای روژه بالا فرنشر و یم بی مروف بی نابر فریا شروانه یه پیجه بریتان روستم نچه پرین بندواتیش نیه و وکه کلها برخویدان پناسیدی که او دی بیجه حتی دلو پاخوی نه دجان وان ده هبه ویجبو آزادی لبرخواه بدن و به تجاری سری جدیجمن را نتوینن. بله ول بریتان برخودانیا کو اف بی اس مهنه لبندواتیش نیه دوام دیگه دی چه آسته دایا؟ يعني بلكي أفسمه هنا البنداوت شنو الكلا برخدان جهة شهيدان حوالي ما مثلا تجاري جي أمثاليش دجمرة نتاوينن برخدانية ما بردام وإيه هرتمشي بردام بينن يعني ذاتا أم لسارية كدماشن سار فكرة كبردوزية كدماشن تخص دجمن هول بده ماتيك بيج يعني تجاري نكار بماتيك بيج بركو أف هيز ومثلا هيز ومعنوياتي برمازنجي أم سلوك خود بين شهيدان خو يعني أفتشتات سرکفتن هر برچاوی میان. حوال بریتان شوا ویا مهک کوگلی با کروزات سوی لسر بنداواتش نوبتا آخو انرژی خود دیگر هوش بوی گلی بر خودیر چیل بیجن. امکان بیجن گلی ما بخوجی بهزک پرمزن دیده ما. یعنی دوی شریدا شر گلی شورش کردن دمشینن. یعنی هزک پرمزن گلی خواجی دیگرن پر مورالک معنویاتی پرمزن دیگرن. رغمی کو پر ایش دجمن جی سروان تکرن تو بارانکر جی سروان شد به اما دیسا جی باندری لی نکر او هیز و معنویاتی وان تجاری نشکست امی جی امی هل پشتا گله خوابن ام تجاری پشتا وان برنادن حیا کو یعنی خوند مده هیا حتی کو جلست مدر که به امی هر بردوام بکن امی هر تکشین بکن و شر بکن برنبری دجمن بله ولی بیرتن خوازم بساد داودا پرسم هون بخوازم داودا ساد شکی بیشن از خوازم جبو گله ما یکو برخواد ده یکو کلی جیل کلک ما برخواد ده از خوازم بیجم بقاسی کو باوریه کو دایی ما عمل بقاسی و باوریه در کبن ام بقاسی باوریه سلوکتی به ما به شر گله شورش گری چی در کبن اما هر برخواد بدن ام تجاری جی سریج دشمرانه توین یره او یره جه سرساخی جمالبات روزنامه‌گر اگیت روز رخوز مجلس مالباتین شهیدان باجر حسیه که جب روزنامه‌وان شهروان دو کنه سرساخی دانی اندام یکیتی راگاندن آزاد یره او یکیتی راگاندن جن یره جه سردانا کنکر او سرساخی دا مالباتا شهید اگیت لسرناوی یکیتی راگاندن آزاد یره آ محمد امین مطلع آقوی و بالکشان سروان خالان دولت آترکا داگیر که جه پنوسین آزاد ترسل و ما دوان دمن داویده روزنامه‌گر کرن آرمانج دولت آترکا داگیر که رنکار به دنگ راستیه به تفسینه شهید اگیت روز لعفرنه جمالباته که ولاد پاریج دایک بو جی 2012 انده تبلی شورشی بو لهمو اینی شهر و برخودان راستیا شورش را دیگهاند. روزنامه‌وان شورشگر افرین اگیت روز لهمبری داگیر کریا دولت آتر به کامرا خود تکوشین و هیوی انگل خود دانشاندان اول اینین هری پیش بوکو فداکاریا شهیدان دنویساند و دوی باوری دبوکو گوتنا آزاد چکاویا تکوشینه بو. تو باران ارتش هتل که داگیر کرد لتر نوند باجار افرینی زمانی که اوقاتی توک وک افرینی دنیا که بالافر که کمی اساسیت کمی شورشگری جیان شروان یه پکی و یه پجب طیبت بو هدف ما یا سرکه ادي ديسا همبرجل خوائي عفرين ديسا ديندار بن و جبوغا انتقانو بن ايريشن سر جالي ماتين زيروكا جو جالي ما دخوازي خوا ماينده بكا بفكري كي آزاد دخوازي جيان بكا و جبوغا جارا لعفريني اما ديسا شبدار حمودن بدانا جالي خوبن از بيدا لهمبر ريا گشتي همبر جالي خوا ريويتيه كو حي نوع مهاتن ام بيت ودي خجاري كيدن دوبارتكن هين خورتر باوي كي هين دانس باوي كي هين بسپور جبو امكانو بدي روكي يجي جهاني راراگينن ام وظيفه خو باوي كي باش بيك بينن
و ام ببن او ايش و آزار و برخدان گل خواه بوگ او دنگ بلند ببه تجي تركض كان ولا سير وسمان العفرينة تجارن Rojnavan Tekoşin devrim Hezen Tolhuldan ile her derine nivisi keremik. Hêzên Tolhildanê li her derêne. Rojnamevan Tekoşîn devrim di nivîsa xwe ya îro de behsa hêza gerîla dike û dibêje li hemberî propagandayên derewîn yên dewleta Tirka dagirker gerîla her roj hîn bêhtir xurt dibe. Çalakiya gabarê ya sîhê çile jî yek ji mînakên şêmber yên vê rastiyê ye. Hêzên gerîla sîhê çile li Botanê li hemberî tabûra Seslîce û bîrên petrolê yên gabarê çalakiyeke mezin kirin. Dewleta Tirka dagirker nikare xwe li hemberî hêzên gerîla bigire. Ji bo vê jî bi sîhayan bombeyan li gelê sîvîl dibarîne. MİT ji bo karibe li Başûrê Kurdistanê operasyonên xirêj bimeşîne bi parastinê re hevkariyê dike. Qetliyama gundê Dinartê ku endamên eşîra Zebarî Cafer Celal û hevşîna wî sitî hatin şehîd kirin vê dide nîşandan. Ev namerdiya dijmin ne komkujiya destpêkê ye û ne ya dawî ye. Lê gerîlayên Azadiya Kurdistanê bi hêza xwe ya fedayî û Tolhildanê bi çalakiyên xwe bersivê didin. HPG ji bo van çalakiyan got li hemberî êrişa li ser gelê me yê sîvîl hêzên me yên parastina hewayî bi heman rêbazê wê bersivê bidin. Devê peyama HPG baş were fêm kirin. Ji ber ku gerîla ji bo tola hemalatiyan hilîne çalakiyên dîrokî dike peyamên şêmber dide dijmin. Dewleta Tirka dagirker û derewên wan wê nikaribin gelê me bixapînin. Gerîlayê azadiyê her tim li her derêne. Carekê din navê Şehîd Gülistan Tara û Hêro Bahatîn li caddeya Seyid Sadık hatekirin dihê sibatê komek rojnavan wênên Gülistan Tara û Hêro Bahatîn danîne ciyê ku lê hatibûn qetil kirin û navê wan li caddeyê kiribûn. Lê piştî bi rojekê ev wêne ji aliyê kesên nediyar ve hate şewitandin. Vê carê azadixwazin Seyid Sadık heman tablo û li gel ala Başûrê Kurdistanê dîsa li caddeyê danîn. Herwa hemû hêzên ewlekariyên yên li herêmê hatine agahdar kirin. Çalêkvanê siyasî herêm Abubekir got me giliyê sucdaran kir hêzên ewlekariyê sozalê pirsin û dîtina wan kesan da ye. Me îro carekê din wêne danî çariyana Seyid Sadık û Şêrezûr nêzîkî hêzên komandona. Ebubekir spasdariyên xwe pêşkêşî hêzên komando kir û got erênî nêzik vêyekê bûn û her wiha wê divin çavdêriya wan dibe. Divê carekê din destirê jî li wêneyan neykirin. Serokê Parlamentoya Iraqê li Tirkiye li gorî ofîsera giyandineya Parlamentoya Iraqê Serokê Parlamentoya Iraqê Muhammed Meşdahanî du êvarî bi serdanek fermî gihîştiye Enqereyê. Çavkanî ragihand ku wê Meşhadanî bi raydarên Tirkiyê re bicîve li gorî heman daxuyanê wê di hevdîtinê de peywendiyên di navbera Iraq û Tirkiyê her wayê geşedanên li herêmê werin axaftin. Hêjayî gotinê Dewleta Tirk rojana xaka Iraq û Herêma Kurdistanê bombabaran dike. Lê parlamento herêmê êrîşan ti helwesteke nîşan nade. Rojnamayên Erebî de baskê Qaydeyê yê li Sûriyeyê xwe betal kiriye. Rojnameyê Erebî îro behsa çalakiya rêxistina Hurras el-Din a girêdayî El-Qaydê ya li Sûriyê û alozya li Lübnanê kir. Rojname dibêje ku di dawiya meha çile de rêxistina Hurras el-Din ragihandiye ku xeta xwe betal kiriye û piştî rejima berê ya Sûriyê hilweşiya serkeftineke mezin pêkaniye. Hurras el-Din her wiha diyar kir ku ew dest ji prensîbên xwe yên şeriatê bernadin û ew ê bersiv bidin banga alîkariya dewletên mislimanan. Derbarê rojeva Lübnanê de jî rojnameya El Arab wiha nivîsandiye. Erebîstana Sûdî ket nava alozya di navbera alêgirên Hizbullahî û artêşa Lübnanê de û piştgiriya xwe ji bo dezgehên leşkerî ragihandiye. Erebîstana Sûdî dizane ku eger deriyên li Hizbullahê veke tê wateye wêrankirina Lübnanê. Erebîstana Sûdî ne li gorî adetên xwe pişteva
piştevaniya xwe ji saziyên siyasî û leşkeriyên Lübnanê re ragihandiye. Ev nîşaneyeke eşkereye ku Riyad naxwaze derfetê bide Hizbullahê ku xwe ji nû ve birêxistin bike û saziyan bixebin kontrola xwe de. Belê godan jemen nûçên nêr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.